Nay kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong nay. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. akat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao na amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Inawak dagito yun. Tapno isopay nga aramidet unton madamdaman. Insan, si kami tagin inaw ditan. Ket, apay, maiparit insan? Saan matkit di Ang kamaliti sa ludsod ko, insan dibina. Damagag kumagayam no napanan ni nanang. Nasapa mat arimwar? Aya, ang mga no napan na kitsinda. Ay, wan insan. Anya nga oras sa simangput ka nga Alas 9 iti rabii, insan. Nakaturog kan ay, di simang puta. Riniing na kumalata Apay kasapulan aya, insan. Amumut akanayo nak nga agbakasyon dito, inulakit di taad daw aya. Sa bagay matkit di insan. Mala, tulungan kan nga ginaw. Nanausap! Ay, baston ko! Ay, naapaw! Di ka ba't mangkigtot asika? Ay, unay ka matem, nanausang. Naglaka ka magigidot. Agat arak ka! Ay, yata yung manday na ang iwat mo itirupak! Uwan kaya man niya. Nakainumag lang basit, nana. Di ka umasidag ko nakmanay. Ipang-urko kang ka na ito'y baston ka. Pasensya ka, nanausang. Sino ka di jay balasang anapan ni jay balayo iti rabihin, nana? Ay, Juanitaw, no adda panggap mo nga agarab ka ni Divina, saan mo nga itultuloy? Nanamat, saan mo siguro takas no agar Ay, padasam! Padasam tay basnot ko kang kanay ti baston ka. Armam laang day taarak mo. Manang usang, makinumak man itidanom. Ha? Sige na, makinumak itidanom. Mabiit lang. Ay na, talagang nabarutega ka. Agasamot ngamintan nagadu. Adto'y tidanom. Ni, agmut-mut talang kamutlat taditan, manong. Uray kala agduling-dulingang. Sige, kanin ni manang osang? Ay, una yun ayan ni manong. Nay, uminom kayo kiding. Ay, saan man pangarod adeng? Ay, Manong Dulpo! Agawid kan! Sige nga rod, Erlinda. Ang subliak pamananwan, adeng ko napintas. Ala, agawid kan, manong. Taing kakat maturong. Ingkan, Manong Dulpo! Ay, uwan. Inakon. Bye, ading napintas. Nay, Juanitaw. Kasla nakaadokan sa itinainom, Mala, umay kan.
Dahil tulod kan, ije balay. Saanan, kapitan? O kapailag tibagik. Alakit din, Juanitaw. Itulod kan. Saan ko nakbay? Na, Nagdagulit ka, kapitan. Talaga gaya madi ka madisiplinaan. Nalayan ka nga gising. Ay, Kapitan, kinugtaran ako mata. Ano ko? kaya't mo pa iti makaraman. Wano agawid ka. Ang kapitan. Ha? Agawit ako, kapitan. Ay. Ay, imbag man ta si kati nakakita ka ni Juanito idirabe ay kapitan. Wan nga rod usang. Amangan kit dinon niya manan akalukwan ti aramidan ni Juanita, no kwa? Di mo pa'y lakat inikan iti pagnakman na daya abarumba daw, kapitan. Ay, saan mo't usang? Madimot Akan maysa, mabalinyag baliw pa ni Juanita. Kaanon to pa'y nga agbaliw tinaigo mo nan iti arak, kapitan. Usang, laglagi pa tay kunada pagsasao. Ti tao na amunat agamirais, magunod nanto ti ayat anasam. Barang anag balbalew. Kanayon mo't nga iso ti Pangulo ti riribok dito ayan tayaw. Sapay kat kundi aram. Makaamiris to day jay usang. Uray po utem, kastala ti biyag. Ay, sapay lakuma. Sapay lakuma, kapitan. Hello, miss. Siyak ka dito ibagbagang mano. Uwen, sino ba'y kumaading? Si kamot lang, dagit kitagad. Ay, aprosak man, tabok mo. Anay, at titakyag ko, tiniritir mo matan. Iba't ang titakyag ko. Inapad-padasan manong tatukkulot titakyak mo. Anay na, gusto day tan. Malala, siya kon ti makaamaw, kani Juanita. Na? Imbaliktad mo ni Juanito kunam? Uwan insan, bastos mat ngaming. Iso nga inik ka kun ay iti pagnakman na. Ay, talaga nalayang kamatan niya insan. Ay, huwag gayam. Addain niya ni Manong Dulpo asabong para kin ka. Ha? Sabong? Amangan mat no para kin ni Auntie Osang dayta. Ay, saan? Para kanukin kaday jay. Adanayon na pa'y at chocolate. Ha? Sika talaga. Kinan mo kung malatanan. Wan insan kinisayak. Ang nang ibati akmat para kin ka. Di ka man insan. Kat inikam kumaan ni Auntie Osang. Ay na, sana mabalin ka ni Nanang Dayjet na diabetic. Ay, umay kakitin ta ibusan ta. Ay, sika talaga insan. Isumat lagayam alumok-lukmag ka. Kapailan mo't gayam jay kaanakam adipinsaan wano salakniban ti bagina. Ay, kaat na muna ti agkarati day jay, kapitan. Iso aya. Inbalibag na mo jay loko awanitaw. Kasta aya, kapitan? Wan usang. Bilibak nga raw. Tanapilipit na tiima ni Juanita. Husto mo't, kapitan. Tapno agnakam day ta Juanito. Ang kasanungay usang. No agaram ni Juanita iti kaanakam. Ay, padasan na, kapitan. Basi-basak iti sagad ti rupa na, no kasta ti aramidan na. Si kamot usang. Saan kumamot akasta? Ikan tayo iti gundaway nga agbaliw ni Juanita. No agbaliw pa'y kapitan. Ay apo. At datay pagsasawa ko nada usang. Ti tao no amunat agamirais, magunod na ti ayat anasam. Kastala ti biyag usang. Ne, Manong Juanito. Erlinda, daga din ni Divina? Ay, adda Manong. Di ka kumagbut-butang ading Erlinda. Sa anak ay may ditoy, tapno mangriribok. O may kulaang pasyaran ni Divina no mabalin. Ay, sige Manong. Sumrag ka. Ay na, agyaman na.
Agtugaw ka manong, tayabak ni Divina. Agyaman manen ading. Agyaman unay. Divina, sa anak nga may dito'y balayo, tapno mangriribo kak. Amok manong Juanito. Imbaga kanyak ninsan ko. No kasta, amo mon ti gagarak? Uwan manong. Kat sapay la ko ma. Taidjamon ti panagin inom mo iti arak. Kan agtultulo yon ti kinasingpot mo. Ay, uwing Divina. Divina, pasensya ka iti naaramid ko iti kalabas, ha? Tinapalabas kat napalabasan manong Juanito. Kas iti prinsipyo. Agyaman na, Divina. Ay, Oh, apay asaan mo nga ituloy ti ibaga manong Juanito? mababayin akmait. Nyam, mabalin ka di nga, o may kantumanen sarungkaran? Ay kat mabalin lata ah. Ngamtay ko na akon. Idjamon ti madi nga aramid mo. Wen, agyaman na ka, Divina. Agyaman ako unay-unay. Ay, Divina, balasang ko. Apay ante, Agdatdaton ka di kang kani Juanitaw. kaslakas ta ante. Ay na. Agal-alwad ka iti dayja Juanitaw, Divina. Di kay madanagan ante. Kabailak asalak niban ti bagik. Ay, sa bagay, nakita mo't kit din ni Kapitan ti inaramid mo kan kuana ah. Inistorya ni Kapitan ti panang baliktad ko idikin ni Manong Juanito ante. Wen, ay na, nagsaya atan. Alila ni ante. Nagtatawa pa eh. Kasanaw, kat si Kapay a babae tinang baliktad iti dayjay nga artag. Ha? Si kakadiday ta, Dolpo? Ni manang usang may katawaan nakit din. Ay, kasanaw, kat itakalaang makita ang nakabarong. At dapay nagdakkel asabong di tanay, ayan ti barong mau. Manang usang. Sarungkarak ko man ni Divina, no da. Anya? Sige. Aguray ka nga rod. Urayam agangas kapay dita. Si kamot ante. At katawaam ni Mang Dulpo. Kasanaw, kaslamot mapan makilamay iti kasta nga itsura na. Sa bagay, nadlaw ko day tanti. Ngam, jak nagtimtima ka na. Kat, anyangay mo, tinagsaritaan niyaw. Dayjay, anti. Sinanama, ngam imbagak nga ubingak pay. Ay, o na yan. Agar-aram maggayam at talaga. Kunak nga rod, asikalat ako man ti arman na. Kabalo ka man. Barang no si katima magbaliw kan kuana. Uray bakit akaon. Jak lapagan anaw ti artag akas kan kuana. Ay na, anti. Tay kunada nga rod. Itao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Nanausan! Ay, na. Siya kung ti mangawit iti pinalingkiyaw. Ay, nakunak adi nakikigtutan, tikulan ka, nay. Nay, saan ka matakigkigtutan, nana? Nay, nabanglo ka ita, Juanita. Oo, nana. Saan ang amin na niyagbarbartag? Ay, kat nasaya at ano kasta. Ala, si kaman nga ron timang baklay dita sa nga sako abagas, tadyak mabagkat. Ay, una nana. Itulod kayo ni Jibalayaw. Ay, sige, nasaysaya at manan. Ala, awitam nga rudan, tamapantan. Nana. Nasayat man, tagman manehukan iti tricycle, Juanita. Wen, kapitan. Isulaang mo katrabaho. Ay, kung nasaya at day tabarok. Tapno saan la day ta agbarbartag ti amam. Saan ako niyagbarbartag, kapitan? Agpalok magak man kidi. Ne, mayat ano kas na ti panggap mo.
Tapno maliklikam ti arak. Kanayon da nga roda kan tiyawan dagiti sigot a kainumak iday. Diyak kita ni kaskaso, kapitan. Gusto na itawan itaw. Baybay am ida. Nang runa, no dakas lang ti pangiguluan dakit ka. Ikaw mo kit di tagtrabaho. Wain, kapitan. Kan agyaman akmait iti panang bagbagayo kanya kiday. Gapo iti dayjay. Nakaamiri sa kaon. Kahit agkidawak mat iti dispensa iti panangkabil ko kun kaiday, wan? Wan, kapitan. Amaw. Sa bahal iti madlaw ko ang makagapo, iti panagbaliw mo kahit. Nakababain, kapitan. Wain, nagbalbaliwak. Gapukin ni Divina. Makitam. Sige paro. Ipakitam iti kaadwan at talaga ang nagbaliw kan. Kung nada nga rudan, ti tao na amuna ti agamirais, magunod na ti ayat anasamay. Kastala ti biyag baraw. Insan, kasla naragsak ka mata sinarungkaran ni Manong Juanito. Apay insan, Madi? Ay, saan man, Insan? Agore ka. Agayat ka kadikan ko, na? Kwa insan, medyo. Ha? Uy. Siguradom tirik nam, Insan. Amom matabarumbado day chay. Ay na, apay awan ayat ipagbaliwan ti may sa atao. Wanangam, amangan naging sisingpet lang. Mabali na kasta. Ang panagkita kat seryoso mat insan. Ay, basta. Balaagan ka, Insan. Nabayaga sakit ti ulo ni Manong Juanito ditoy. Wan insan, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, ikak iti kanayunan apanawan amang ipakita iti panagbalbaliw na. Mayak, Divina. Amwag, no adamat laing gasat ka. Awan matkit iti maibagakon kan ka Manong Juanito. Ngamin, talaga adakkel tinagbalbaliwam. Ha? Ngam, Kaya't mo asawan, awan namnamak? saan ko mat nga bagbaga akasta Manong Juanito? Ngam, sapay la ko mat. Taagtali na uden ti kinasingpet mo. Agtultulo yan ti panagbalbaliw mo. Anyangay nga ro, ti pangadeng mo, adeng. Di ka madanagan. Di ka dagdagan. Agyamanak Manong. Kas lang amin, awan namnamakin ka, ading Divina. Apay anay bagamday ta Manong Juanito. Anya ti kahit mo asawan? Ada namnamak, Divina? Basta lakit di saan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Mamati ak ngamin iti pagsasao ako nana. Ti tao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Wan, Divina. Agyamanak, ikarik. Agsingsing putakon. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao na amuna ti agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Carlo Lopez, ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iting kay panagdengeg.